Tariki 24 mweri wa 10 mwaka uyu, gavana wa Migori Okoth Obado uri okuruhanitio na gikuo gia Sharon ni arekereirio ni igoti na bodi thutha wake gwikia ihoya riri maita matatu. Niguo mucirithania wa igoti nene Jesse Lesit amurekereria hari mikana iria amwikireire. Wa mbere ni kuruta biru ya besha farifari shiringi milioni 5, wa keri kuneana murugamiriri wa muigana wa shiringi milioni 5 maita meri, na kuneana maratathi mothe maria mangimhotithia guthie nja wa bururi wa Kenya. The first accused must deposit all his travel documents, including his Kenyan, East African and diplomatic passports which he holds, if he has any. Mucirithania Lesit akiuga mamwe ma maundu maria mangituma mbere ya Obado ikanjwo na cokio rumande ni angikuhiriria muhaka wa Homa Bay na the wa kilomita 20 angihahura aira a cira uyu angiaririria maundu megie cira uyu muingi-ini gatagati ka mangi. He shall not go anywhere within 20 kilometers of Homa Bay county boundary on all sides of that county. Gacunje kau ka Obado guikara haraya na muhaka wa Homa Bay na kilomita 20 niho harehete kihingici nenda-ini gukionekana a Kenya mataurire ati ndagirirwo guthie nja wa county ya Migori. Ari county-ini ya Nyeri, Obado ni oritia Kenya mamuririkana na mahoya agithema kugweta gitumi gia gwitia mahoya maya ruri rwa kuimenyerera guthie mugaru no ri igotire mwathite ndakae kwarira giathi kia muingi kana hitho-ini gia cira uyu. Wengine wacha tu niombe maombi, mniombe kwa sababu mnajua niko na shida nyingine huku. So hapo ndio nilikuwa nasema jina ndio imeharibiwa kabisa, lakini moyo bado intact. Kuringana na ataramu wa watho aria twaranirie nao na njira ya thimu, Obado daunite watho ni guthie nja wa kaunti yake ihinda-ini riri, no ndangiuma nja wa bururi wa Kenya atari na rutha rwa igoti. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kenyugo Mwaura.